U tom delu Dubrovnika su najjeftiniji restorani, vaše krepanje. Je to ovde? Ne morate, nećete krepati koliko cena u tom delu. Evo tako koliko u ovom delu, dakle ovaj deo isprekavite i nalevo od tribuna, dakle ovo na gore, dakle suvenirnica i to. Menjačnica, vi ćete se s tržinom sada verovatno vratiti tamo onda detaljnije malo, tako pa ponovo i gore na ovom tržinom. Tu odmah u ovom bloku ima menjačnica na stradunu koja radi. Dakle, menjačnica za one koji žele da promene tere. Ono od cijela butana, velika od cijela butana iza mene. Dakle, sa ovim maskaronima ima ih 17 maski, znači što se tiče voda. Iza vas je samostan Svete Klare ili Stara Klarica. Iza mene ovo veliko zdanje je Franjevački samostan, dakle, a kraj njega crkva Svetog Spasa, jedna od katolička crkva u Dubrovniku iz 14. veka, ali na temeljima crkva 9. veka. Dakle, se i stavio datum osnivanja Dubrovnika u 9. veka. To je najstariji deo koji je pronađen i najstariji objekat koji je pronađen na teritoriji Dubrovnika. Franjevački samostan, veliki, fantastični atriumski dvorik, gde se često dara i modelima moderski vrloantičan kalet i krije jednu legendu o zaljubljenima. Kad je otvoren, vidjet ćete, znači kad se otvore vrata možete uzeti. Za atrium je siguran, neki put da, neki put ne, to je postel. Što je tako da oni zovu. Kad se vidjet ćete, ako je otvoren, možete da vidjeti kako ne, to je najstrožije recimo kad se crkve, tako da vremena imate i ophode, znači ako će imati unutra. Jedna legenda vezana za one koji su potrazi za ljubavi. Ko želi da ima sreću u ljubavi i to ogromne, velike, mora da uradi zamor. Pa Dragane, koliko puta to uradi? Nikad je radio to, da? Jesi ti uradio to? Dragane, koliko se puta to uradili? Nikakve vajde. Mnogo, i veoma je teško. Bud da imate puno sreće u ljubavi i legenda kaže da ako ovo uspete, što ću ja da pokušam, a do sada nisam, i nikom nisam video da je duša, duplo je stvorena na ovom svetu samo za vas. Šta treba da uradite? Iz jednog skoka, da se naskoči na masu i pridobima samostan. Morate da ostanete. Iz jednog poteza na masu i da se priljubite uz samostan. Dakle, ovako otprilike. Ali veoma teško.